अहानबदा हौजी फाउबगी मरुइबा पाउ पिजरी तोंगान प्रोजेक्ट कया पाइखननबा डोनर मिनिस्ट्री ना लुपा करोड़ चामगो हुमद्रागा तरुका लाख निम्फु हुमदोइसु सैंक्शन तौरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे। भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की सेक्रेटरी डॉक्टर अनुबोधावन लुचिंग कांगबू अमना आईसीपी मोरे की फिबम यंगसिनख्रे लेरमलिबा फिबम उबदा असाउब पोखरे। अमदी मोइरांग लंखाई की थोंग अथुबा मतमदा सेमजिंद्रबदी मियाम की खोंजंग लाकदौरी। खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज में ताबिरिबा पुनमकपु अरुणबला तराम लोकचरे हौजिक फाउबगी मरुइबा पाउसिंग मियामदा संदोकना पिजरी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तौननबा मफम तरा खंडोक्तुना सेमगतनबा सैंक्शन तौरे तोंगान प्रोजेक्ट कया पाइखननबा डोनर मिनिस्ट्री ना लुपा करोड़ चामग हुमद्रा तरुका लाख निम्फु हुमदोइसु सैंक्शन तौरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे। वाफम असी ngasi चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीता पांगथोकपा मियामगी नुमित अमदी हिल लीडर्स डे गी थौरंगा मरी लेनना पाउमीसिंगा उनबा अमदा फोंदोखिबनी। ngasi gi थौरम अदुदा चिंग अमदी तमदगी लाकपा मियोय लिसिंग अमगी मथक्ता लाक्तुना चीफ मिनिस्टर का हकथेंगना उनदुना मखोई की अपांब सिंह चीफ मिनिस्टर ना ताकि बैंक याउना तोंगान डिपार्टमेंट कया गे ऑफिशियल कया सु मफम अदुदा लैदुना मियाम गे अपांब सिंह थबक ओंथोकननबा मतेंगसु पांखी। सिंह की मफम अमदगी लाकपा फिबम चाद्रबा मियोय अमना चीफ मिनिस्टर उनदुना महाकी अपांब सिंह चीफ मिनिस्टर ना थबक ओंथोकनी हाइना थाजबा पिरकपदा नुंगाइबा वाफम कया मसु फोंदोरखी। संसार सिदा एकोइगुंबा मिमानद्रबा सिंहसे कनानसु मिटिंग पांबिनगाई लिट्रे अदुना आइना रिक्वेस्ट तौजनमदी आइगी पुंसी से संसार के मंगान अदुगा गवर्नमेंट पाइकट लिबा मेडिकल सिंह लाइन मक्से आइन उबो फंद्रसु आइगी पुंसी से खरा नुंगाइना याफाना हिंनानबा खरा मिटिंग पांबियोइना हाइजनिंगे। थौरम अदुगा मरी लेनना पाउमी सिंगा उन्नबा अमदा इलेक्शन की कोड ऑफ कंडक्ट लाइकिबना अमदी महाक मसागे अनाबा अमना मरम ओइदुना मतम खरा चिंग अमदी तमगी मियाम गा हकथेंगना उन्नबा लेबलुबसिगी दमक नुंगाइतबदु चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखी। चीफ मिनिस्टर ना हाइकी हंदक दिल्ली दा चतुना सेंटर की लुचिंगबा कया गा उन्नदुना स्टेट असिगी ओइबा साखत थौरांग कया गी थबक कया पाइखत पिननबा तक्सिलुरे सेंटर नसु थाजबा पिरकली। नीति आयोग की मिफमसु सरुक याबगा लोइनना प्राइम मिनिस्टर गा उन्नदुना स्टेट असिगी ओवरड्राफ्ट ताकिबा असिगी वारी सानरखी। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम की मखादा मोइरांग सेंट्रा रोड मोरे वाटर सप्लाई स्कीम अमदी जेनिम्स प्राइवेट वार्ड सेंगननबा सेंफम याउना चौराकना लुपा करोड़ चामग हुमद्रा तरुक लाख निम्फु हुमदोइगी सेंफम डोनर मिनिस्ट्री ना सैंक्शन तौबिरकले। अमरोमदा हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की मखादा तामई नुंगबा हाउचोंग द वाटर सप्लाई स्कीम सिंह पाइखत याउना तोंगान साउखत थौरांग पाइखतनबा अयाबसु पिरक्रे हाइखी। पाउमी सिंहना हंगबा तोंगान वाहंग सिंह पाखुमदा हौजिक लैरिबा सरकार असिगी मनुंगदा मोट मानदबा करिसु लैते इमुंग मनुंगी ओइबा वाफमनी ओवरड्राफ्ट ताकिबा अदुसु प्राइम मिनिस्टर गा वारी सानदुना ओपन मार्केट बोरोइंग दगे लुपा करोड़ चामरी रोम लौबसु यारे हाइखी। 5 crores होगी स्टेट सेंट्रल टैक्सेस होइना ngasi nongnis dalani aduga amana nungaiba mana topographical need based budget ana ina ma tobugi madugi makhatar pula mathang mayam meeting dorokanda donor na 176.43 crores akoi masi loina release sanction to bire approve to bire 59 crores ma akoi north east special infrastructure development nasit ki makhada adagi 27.37 crore masi 16 projects flood relief works 2017 da damage hogiba flood na damage hogiba thabok singdugi akoina proposal thaba 27.37 crore ma nasit ki makhada moirang central road se akoi matam sangna akoi project tharga haidi tourist yam lakpani na moirang central road sigi widening as well as magi improvement yam tangai fadana leibani na masigi akoi 21.65 crores ma akoi tobudusu ai hantaki journey marak masima approve to bire 22 crores ki 22.84 crores ki koi project ama thabani hairiba augmentation of more water supply scheme sisu masisu ngarang nahan ai leading ai moi donor dagi approve to bire
स्मार्ट सिटी गुम करीगुम तब टेंडर से मसीदी अखोई ई टेंडर ने ओपन टेंडर ने अद मसीदा मोगी डॉक्यूमेंट सबमिट तब खोटप कदब मतमदा फ्रॉड अदुगा डुप्लीकेसी यारोय डुप्लीकेसी याव कांगुदी रेजेक्ट ऑटोमेटिकली रेजेक्ट तौने हारिबा अदुना मधुगी पोटो आई डिटेल्स रिपोर्ट अमा पिरो हाइदना मोगी सदा फार्म सिंगुदा कौबरे मोगी डिटेल रिपोर्ट तो हेक लापगा मोगी लेरमिबा स्टेटस तो आई मेडिया की खुथांगदा ये मयामदा आई खंगनजरके थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस नसु सिंदुना ngasi मियामगी नुमित पांगथोकी थौबाल एसपी ऑफिस ता पांगथोकीबा मियामगी उनबगी थौरम अदुदा एसपी थौबाल सोयबम इबोमसा एडिशनल एसपी एलो थिंगनाम दिसोरजित अमदी एडिशनल एसपी ऑपरेशन ससीदानंद गलोइनना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थौबाल की माइकेदगी एसडीसी खोंगजोम सुषमा शर्मना दाइस्ता फमकी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान बा इलेक्टेड मेंबर सिंह अमदी सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मिहुत सिंगना मरु ओइना सरुक यादुना पांगथोकीबा ngasi मियामगी नुमित थौरम अदुदा इलेक्टेड मेंबर सिंह अमदी सीएसओ सिंगी माइकेदगी हौजिक डिस्ट्रिक्ट असिगी मियामना थेंगनोरिबा नुपी आंगांगी थौदोक वाथोक अमदी निसाना मरम ओइरगा इंखलकलिबा आंगांग सिंगदा पीरिबा सैथेंग सिंह असिगी मतंगदा वाफम कया फोंदोकनकी अदुगा पुलिस की माइकेदगी सु हिरम असिगी मतंगदा पुलिसना तौबंगंबा थबक थौरम सिंह पाइखटकनी हाइबगी थाजबा मियामदा पीकी लोइनना मियामना सु पुलिसता अफबा मरी थंबियु हाइना अपील तौखी मैक्सिमम पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप से गेप सुने लेकिन अब होना जगनी नारांगी सुतिमदे कन्न होजरवनी कोई पोस्ट लेबा कोई राथोकम हायरो नत्रगना वाइथो हायरो बहु बाजार हायरो सी लेबा पोस्ट कोई पोस्ट कमांडर जीडीएफ लेबा पोस्ट कमांडर सी कोई हायरो फुट पेट्रोलिंग चत हायना होजिक कोई फोटो रो थागना तो फुट पेट्रोलिंग फजन चत हायरो तीना मरम मोइना होजिक ngasai हाइबीखिबा ड्रग चाबसिंग आंगांसिंग मसी मसीदा तौरगा लेबा मांगदो खोटरो मयामदो याम हुंदरकने कल भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की सेक्रेटरी डॉक्टर अनूप वदावन लुचिंगबा टीम अमना ngasi ayuk मोरेगी इंडो म्यांमार बॉर्डर मयाद लैरिबा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आईसीपी असेगी फिवम हाकथेंगना यंगसिंगफ्रे कैंपस मनुंगदा लैरिबा कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग असगी मनुंगी ओइरमलिबा मौंग मरिल तादना लैबा उबदा अंगकपा अमा ओइख्रे कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग असिना मतम क्यादगी ngasi फाउबा सेंगत सागतपगी थबक लोइसिंदना लैरिबा बिल्डिंग असिगी ग्राउंड फ्लोर दा अमदी सेकंड फ्लोर गी द सूरीबा थबक सिंग असे मसु ममेन तादना लो क्लास मवोंग द सुरंबा लैरिबा नुपा नुपी सिंगी टॉयलेट वॉशरूम सिंगी वाल सिंग असे फुल ओइना खादना तंखाई खक्ता खागतुना लैरंबा थेंगनबदा अंगकप पोखी ओइरमलिबा मवोंग मतौ अदु उबदा करंबा आर्किटेक्चर ना साबनो अमदी मथौ निंगथिना तौबा हौद्रिबा बिल्डिंग अदुदा तरु तनाना थंबगी महुत्ता मोना लैरंबा अदु उबदा मफम अदुदा सासपुरिबा इंजीनियर सिंगदा करिगे यामना मोटपा मवोंगदा थबक सुबनो हाइदुना सैबगा लोइनाना थबक मवोंग मरिल ताना सुननबा पाउताक पेखी पाउमी सिंगना हंगबा वहांगी पाकुम पिरेदुना आईसीपी की सोथरिबा फिबम सिंग असी अथुबदा सेंगत हंदुना मपुंग फाना थबक तौबा हौहन्ननबा होनगनी अमदे बॉर्डर पास फैसिलिटी सिंग असिसु माकना हनखिबगा मरी लैनबा सिंगदा अथुबा मतंगी मनुंगदा इशू तौननबा होनगनी हाइना फोंदोखी वही उत्तर है जो मैंने आपको दिया है, वो हर एक चीज़ हो रही है, तेज़ गति पे होगी। हाँ, अतिशीघ्र पूरा करेंगे उसको, जो भी संबंधित विभाग हैं उनसे हम बात करके इसको जल्दी सब कुछ पूरा होगा। और जो बाकी आम नागरिक हैं और जो बाकी सब स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सपोर्टर्स वगैरह, उनको भी आप सेंसिटाइज करिए कि इस व्यवस्था को इस्तेमाल करना शुरू करें। जो भी पुरानी व्यवस्था है उसमें परिवर्तन ला के इस व्यवस्था के अंतर्गत आएँ। आप भी उसका प्रयास करें कि उसका प्रचार हो। मणिपुर लैंगाकना पाइखलकपा चेक कसाउखट थौरंग सिंगी थबक थौरम सिंगी मनुंग चना नेशनल हाईवे 150 टिडिम रोड अमसुंग स्टेट हाईवे अनी की टाइनफम ओरिबा मोइरांग लमखाई थोंग असी मतंग चानबा मओंगदा सेमजिनबा हौरमलगा लोसिनबिदबगी मोइरांग लमखाई अकोइबा मियाम थोलक्तुना ngasi अयुक खुदक्ता लंबी थिंगलुरे ngasi अयुक पुंग 9 मखाइरोम तारकपा अदुवाइदगी लंबी थिंगबगी खोंजंग अदु सथबा हौरखिबनी लंबी थिंगलिंगै मतमदा स्कूल लाखपा महैरोई सिंगी गाड़ी सिंगी अथिंगबा पीखिदे मोइरांग पुलिस की ओसी अनिल कुमार की कांगबू अमा लाक्तुना खोंजंग संगसिलिबा सिंगा ngaihak मुंगनरबा मतुंगदा पुलिसना नमदुना लंबीदा पंदुना लैरंबा गाड़ी सिंग सदहनखी लंबी थिंगबगी खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा मियोई सिंगना फोंदोलकपदा हौखिबा था मरी मंगादगी मोइरांग लंखाई की थोंग असी पाकथोकननबा सेमबा हौखिबनी थोंग असी सेमननबा तुरेल खोंनुंगदा
pal thingduna thamjiliba nung laingoi kyasu haijinduna leibana nongju tha laklabadi ising senfam leiroidabana turel asigi akoibada tariba laikai singda ising sauruktuna awaba mayok nagadori thong asi lanthokna ba honabadasu accident thokpa kaya yaure maramaduna ngasidagi numit 15 ni fawbagi manungda mari leinaba department assembly drabadi thangnaba numitagi akanba khongjang sangsilagani haiki lamdam asigi sel thumgi fibam soksilaktuna overdraft takhi amadi RBI na athingba laikibadagi hojik mayoknari ba financial crisis asigi matangda nongmigi oiba miyamgi mifam ama khana nainabagi mifam ama CPI Manipur State Council na sinduna ngasi Major Khulda laiba press club ta pangthokre khana nainabagi thoram aduda CPI State Council gi thogai puriba miyoi seng learn scholar seng amadi akang ahikya amana sarugya ki CPI State Council gi Secretary Sotin Kumar na haikibada hojik laingak sukli pariba BJP na taratare suba Lok Sabha mikhalda mai pakna nabagidama muscle amadi money power sizinaduna Code of Conduct lairingaida yamlaba lupa crore chani ga humdraga mari lokthokibana overdraft amadi RBI gi athingba asi lakhibani praja miyam na tumina laisinpham thokte Code of Conduct manungda sel kaithoklamba adugi maram miyam na hena khanglabani hojik miyam na thengnori ba sel thungi awaba si BJP na thokhanba khusem gi awabani haina mahakna haiki naiba sathi gra ba election gi adu matanja swaida soidena kaibi abrum lei lokthokpa yaba khudong chawa mayam lei even adugumba ekhoi gi code of conduct leragasu kaibi yaba khudong chawa mayam sidi khudong chawa lawra kanda paisa da kadai sene sini hangi bo hangdi tangai fedana adugumba yamla ba senpham ado code of conduct leringai da election lawra kaibi yaba senpham du oidabra vote lawra kaibi yaba senpham oidabra lupa crore mayam ase adun masidi fong na kaithoi bisenya ase masi Lok Sabha gi election da aduma BJP gi vote fangna bai damakta thada gre sakai gre madui gi khudong paisa mayam kaithokibani habisi madi khoi communist party na haidabangam de hojik pawgi markan aten ba break amatang lawjari Hello. Hello. Pakhong ama chalake. चलो ने Chahi amagi plan tauge haradi. ओ फौ पाम्बी थाबियो Okay. Chahi taragi plan tauge haradi. उ पाम्बी थाबियो Chahi chamagi plan di. इचाबू अफब स्कूल दम हई तमहनबियो Ih. Icha kaina afaba school haidi. लनाई कोचिंग तोबगी अवाब लेहंदबा स्कूल दुदा दुम चांगनाइना कोचिंग तोहनबा Mama mapaga chamana warak watembi ba. जिम एरोबिक डांस फुटबॉल थांगता Mamangda 12 exam gi topper su putokhraba. ख्वाइदगी चौबा नानबा ख्वाइदगी फब स्कूल Last pakhong. Kari school no. स्लोपलैंड पब्लिक स्कूल खोंगजोम चुमबरा Chumme. Yam khangi ko. यस ओनली स्लोपलैंड पब्लिक स्कूल खोंगजोम I'm a student of COMET. COMET's teaching techniques and tips for exam were very helpful. The teachers are very supportive, which inspired me to do well in my exam. I want to thank COMET for guiding me and supporting me throughout my preparation for the exam. In my opinion, COMET is the best coaching center. Pabiyu, Nainabiyu, Tanabiyu, Lamjingba Times. Makhal Mathelgi Khudol, Maru Oiba Pau, local, national, international, Sanabungi Paugdam, Mahiroi Singinamak, Maitai Mayekda, Akanana, Mapung Faraba Paung Singba, Lamjingba Times, Lamjingba Times. Isa Isagi Pau se Thadariba Hawker Singda Haibiraga, Lobiba Yaragani. Manipur ki ahanba 24/7 cab service oriba lamjingba cab service na miyang seba da lejari apamba service khanbiyo economic rate rupees 15 per kilometer standard rate rupees 25 per kilometer luxury rate rupees 55 per kilometer with base fare of rupees 40 Manipur ki district singi maru oina Senapati Ukhrul Churchanpur Kakching More Chandela chingba sing Chananabagisu ataba mamalda book tawbiba yaragani
ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ, ꯁꯤꯂꯣꯡ, ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ, ꯁꯤꯜꯆꯔꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯆꯠꯅꯅꯕꯒꯤꯁꯨ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯠ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ 1800102795 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 8794613154꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ www.lamjingbacafe.com꯫ ब्रेक की मतुंगदा मखाताबा पाउ पिजरी इंडस्ट्री मरांग कायना लेटबा अवांग नोंपोक लमदमगी सेनमिटलोन फगननबा अमदी साखोट माइकेदा खोंजंग यांगसिनबगिदमक एग्रोवेस्ट इंडस्ट्री दा माइ ओनसिनबा मथौ ताई हाइना सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की BCM प्रेमजितना फोंदोखरे। भारत खक्तनतना युमथंगनरिबा लाइबाक सिंगदगी लाकपा लौमी लिसिंग अमा हेनबना सरुग्यारिबा इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरना सिंधुना सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दा पांगथोकपा वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट 2019 हौदोकपगी थौरमदा सरुग्याकिबा एम प्रेमजितना मखा तारदुना कुमजा लिसिंग अनि कुनिथोई दा इंडिया की लौमी सिंगबु डबल इनकम लाकनबा पांदमदा थमलिबा असिदा ngasi पांगथोकलिबा थौरम असिना लाइंगाकता मिटनाकोंग ओहनबा ngamlagani हाइखि। प्रोडक्शन तौरगसु मागी कोल्ड स्टोरेज लेत्रबा नत्रगन वेयर हाउस लेत्रगदी नत्रग प्रोसेसिंग यूनिट लेत्रगदी लंबी थोंग खुदोंग चाद्रगदी यादबनेना असागी इशिंगसु फंगब दरकार लै असागी पोन शेम्बा रेन वाटर हार्वेस्टिंग इफिशिएंट यूज ऑफ वाटर थ्रू माइक्रो इरिगेशन हारिबा मयाम सिंगसि ngасagi punna government ga natragana koi stakeholder atai singsiga farmers ka punna changsilakandaida adugumba notice vibrant notice haibagi focus ta moi pangthok program Impact of drug abuse in family haiba hiramda district level sport open painting competition ama ngasi DC Imphal West ki complex ta laiba linthoinga beholda pangthokre district social welfare office Imphal West na RRTC and E1 ga pullaga international day against drug abuse and illicit trafficking gi palan thorung ga mangoina na pangthokpa painting competition aduda mahiroi humfurom na sarugyaki painting competition asi pangthokui matang da district social welfare officer के रोमेश ना हाइखिबदा डिस्ट्रिक्ट लेवल की ओइना पांगथोकपा कंपटीशन असिदगी मकोक मथंग तारबसिंग असि स्टेट की ओइना अमुक थागदबनी मसिना ड्रग्स सिजिनबना मियोबदा मांगहलकपा कया अदु खंगहनबदा होनगनी हाइखि। मरुवैबदी अखोइना ड्रग चाही खुदिंगी पांगथोकपगुमना ड्रग की कैनोसिना अखोइगी होजिक लेरिबा मणिपुर सोसाइटी सिदा कया मांगहलके हाइबदुगी आंगांगसिंग हौगलिबा यूथसिंग ता कितंग अवेयरनेस अमा पीबा ngamgadra हाइबगी पांदमदा अखोइना ngasi पेंटिंग ngasi का पांगथोकजबनी एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2019 के मरी लेना अखोइना डिस्ट्रिक्ट लेवल दा कोई पेंटिंग कंपटीशन असि पांगथोकजबनी अदुगा हाइरिबा पेंटिंग कंपटीशन असिगी फर्स्ट सेकंड थर्ड अमसुंग कंसोलेशन मंगा खंगजगनी अदुगा फर्स्ट सेकंड थर्ड सिना स्टेट लेवल की वइना कोई तांग कुलुमदोइदा wall painting द सरुक यागनी अदुगा मेन फंक्शन ना मोगे प्राइज नुंग सर्टिफिकेट के मैम जिना कोई मेन फंक्शन चंद्रकेटी हॉल द तांग कुंतरुक मसी यथोक्सगनी ngasi mored lairiba additional deputy commissioner office ta miyam gi numit थौरम पांगथोखरे थौरम अदुदा एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर एम राजकुमार सिंह एसडीओ मोरे दिनेश कुमार यावना मोरे दलेरिबा तोंगान तोंगानबा जाति कयागी पब्लिक लीडर सिंह यावना सरुग्याखि ngasi थौरम अदुदा मोरे की कम्युनिटी लीडर कयाना हौजिक मोरेदा मरु ओइना यामना साबा मतम असिदा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ना तोइना मै यादे हाइदुना मै मुथतुना पब्लिक सिंगदा अवाबा पीबना ngasi फावबा मरी लेनबा सिंगना यंगसिनदबा असि लाइबक्थिबनी मदुगी मथक्ता लंबी थोंगी फिबम हॉस्पिटल सिंगी अवार्ड पसेंग इसिंग फंगदबा सिंगी अवाकट कया ममांग थक्ता गी क्यारक हन्ना हाइख्रबसु ngasi फावबा थबक ओइना पाइखतना लैरी हाइना पेंदबा सिंग फोंगदोकी तुंगदा एडीसी ना वाका सिंग असिबु तारदुना मरी लेनबा सिंगदा खंगहंदुना थबक तो ओइना पाइखतनबा खंगहलगनी हाइखि। निम्फु हुमदोय सुबा असम राइफल्स बटालियन सिंधुना ngasi मोरेद लैरिबा सेंट जोस हाई स्कूल दा इंटरनेशनल योग डे गमरी लैनना स्कूल असिगी अंगांग सिंगदा योग ताकपी तंबिख्रे थौरमदुदा स्कूल असिगी ओजा सिंग यावना असम राइफल्स पर्सनल कया अमसु सरुग याख्रे मसिदा योगना मियोयबदा कानबा कया अमा पीबगी मतंगदा अवेयरनेस कया अमसु पीखि। All Manipur Student Union Urembam branch na sinduna ngasi Imphal West District ki manung chanba sagol tongbada laiba recent higher secondary school da sahi asigi oina boshem amadi kosem na loba parikhya da mark wangna fanglakhraba
ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯣꯠ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ Voluntary Donors Group Manipur na State Blood Cell National Health Mission Manipur ga sponsor makhada ngasi RIMS ki transfusion medicine da I dan tawbagi thoram ama pangthokre thoram adu da mioi kayana I dan tawkhi ngasi ayuk Singjamai Police Station gi manung chanba hiang thangda mioi ama siraga leiramle laikhidraba mioi adu maitram makha laikai dagi yumnam surjit kauba mioi ama oiramba yai haina thajanari asiba haksang adu miyamna thengnarakkhibani khudakta police ta pau piraba matungda police na lokhatlaga RIMS ki miren sangda thamkre ngasi ayuk Dimapur dagi lengoi puduna lakpa tata truck ama luwang sangbam hautabi mapada accident thokre laibok fabadagi mioi amata asok apandi yaukhide adum oinamak lengoi aduga loinana puduna lakkiba sanmari di thodok thokpham adumaktada laikhidre hairi Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch na sinduna sahi khudingi leptana chatharakpa Feed the Hungers ki thoram ngarang thamna pokpida laiba Glory Sindrel Home da pangthokre Glory Sindrel Home thamna pokpida lairiba angang singda chaklen pijaba amadi boy kolom sing pibana thorom gi mapung oiba saktam oiki District Branch asigi life member qualified dagi Huirem Pramodini laimana magi laikhidraba mapuroiba ais ibomcha maitegi laikhidaba gi kumon ga mari lainana senthang makhada Pangthokiba thorom aduda sign line gi director L Pisakna Indian Red Cross na paikhaliba sigumba thorom sina miui kya gi aram khorangba kharada oirabasu fahanba ngamlagani Sindrel Home asidasu marirak suba oina handaksu pangthoklei makha na Pramodini na sigumba thorom sing asi hena sillangduna pangthoktuna miyam gi mateng pangba ngamba oisnu haiki Guwahati gi Nilachan Ching Thakta Laiba Kamikhya Laisangda Pangthokadoriba Ambubasi Kumhaiga Mari Lainana Ngarang Numidang Pung 8 tarakpa aduwaida Bandurga Laisang Manakta Mangakaktuna Hatok Lamba Nupi Amagi Asiba Haksang ama lairamle Asiba Haksang adugi manakta Lai Khurumbada Changba Polam Singsu Taduna Lairamki Haina Thengnarakhiba Mioi Singna Hairi Thogdok adugi Pau Hek Tabaga Police ki Kangbu Amana Sangsinduna Tijin Humjin Bagi Thabak Haukre Amadi Siramliba Nupi adu Kanano Haiba Khangdokpana Ahanba Khongthang Oigini Haina Senior Police Officer Amana Fongdorakle Thogdok asina maram oiraga security ki section Thaurangi Thabak Kankhatkre Hairi Wangkhem Gram Panchayat ki Ward number 1, 2, 3 amasung 4 Wangkhem Bazar amadi akoibada laiba Ward Marigi mafam singda Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA gi thabak suba ngasidagi haukre Bharat Sarkar gi Ministry of Rural Development gi makhada laibak asigi mipum khudimak sahi amada numit chamani thabak pinanaba amadi lairaraba muthatnanaba pandamda paikhat kiba scheme asi kumja 2005 ta hogdokibani ngasi Wangkhem da job card ki thabak suba hoba aduda Wangkhem Gram Panchayat ki upapradhan TS Ingo amadi ward member ahumsu lusingki Pagi merktan atian break amatanga luxury. Pulse Fitness Arena, Fitness Unlimited, facilities available, combat cardio, steam room, aerobic, freestyle, dance workout, TRX function, TRX rip trainer, TRX suspension trainer, nutrition, shower, towel service, locker, gym floor, boot camp, Muay Thai, yoga, cardio, etc. It is also an authorized distributor of imported supplements including Muscle Farm, Ultimate Nutrition, Gaspari, One Science, Granite and many more from Muscle House, India. Admission fee ₹1,000 only. General category ki oina tha amada lupa chanipan, tha ahumda lupa lising aniga chama, tha taruk ki oina lupa lising mari, sahi ki oina lupa lising taruk ka chaunga. Dynamic Movement Training DMT ki oina tha ahumda lupa lising mapan, tha tarukta lupa lising taraga mga, sahi ki oina lupa lising Offer 40% discount for the first 20 members only for Dynamic Movement Training DMT. Kudong saba si lobina bagidamak ngasimak langsin biro Pulse Fitness Arena, Gobindazuri Road, Palace Compound, Imphal East. Ay kuki contact number 9711730877 amasong 038524411143.
Gitam University Visakhapatnamda BSc Nursing amadi MSc Nursing in NPCC gidamak female candidate singna admission tobibi yaragani. Campus manungda masagi hospital laijaraba medical college ni. Room amada mahiroi ani khaktamak leiba lift facility yauraba amadi yamna hygienic oiraba hostel yauraba campus ni. MSc Nursing the admission fanglaba mahiroi singda tha khudingi stipend oina lupa lising tara fangani. Tuition fee structure BSc rupees 30,000 per year. Food and accommodation rupees 45,000 per year. First to fourth year same fees. MSc Nursing in NPCC fees rupees 1.5 lakh per year. Food and accommodation rupees 45,000 per year. Eligibility BSc class 12 pass physics, chemistry, biology and English 60% in aggregate. Manipur gi mahiroi singi oina entrance test yaudana direct admission tobiba yagani. Subnataki seat taramanga khaktani. Akupa marol gidama contact tobirau Educare Zone near Bosem Babupara. Phone number 60090622261 natraga 87940262277. Manipur ki ahanba private satellite channel Tom TV Times of Manipur Cable TV service athuba matamda hauziragani. Lamjingba Group ki unit ama oiriba Tom TV Cable Networking Service ki distributor kharasu pamjai. Hena kupamarol gidamak Nagamapal Rims Road Nityananda Temple manakta laiba Lamjingba Group ki corporate building natraga ikhugi mobile number 8132089758 asida contact tawiru. Khudong chaba si manghanbiganu. Break ki matungda mayambam kana taramna oksari haukiba June ahumda Arunachal Pradesh ki Mechuka manakta kaikiba Indian Air Force ki AN-32 da tongkiba mioi tarahumdoi gi manungda mioi taret ki asiba haksang sing phangba ngamkhrabagi matungda ngasi lemhoriba mioi taruk ki asiba haksang phangba ngamkhre makhoi gi manungda taruk amadi masa oina phangki aduga atopa taret ki haksang na Maset oina fangki Indian Air Force amadi Indian Army gi mioi tara taruk na saba kangbu amana chingkaroi micham mangaga loinana West Siang District ta laiba Lipo Kauba mafam dagi kilometer taraga taruk lom chalaga laiba feet lising taraga ni thoi wangba chingthakta AN-32 na kaikiba mafam aduda akanba moongda asiba haksang adu Tiduna lakpani haukiba irai numita aircraft adugi cockpit voice recorder amadi flight data recorder fangba ngamkhrabani. Ngasidagi sahi tara mangagi mamangda Assam-gi Dhemaji-da thokiba bom pokhai-bagi thogdoka mari leinana Dhemaji Session Court-na aroiba wayal lok thokadaba adu amukasu yaithokre Dhemaji Bar Association gi Secretary amadi case-ta Chennai hariba accused mari-gi defense lawyer oiriba Ghanshyam Lahon-na ngarang numidang thokiba laibak thiba accident amadagi laikhidabadagi Dhemaji Bar Association na ngasi Tharakpa petition amada yumpham oiraga wayel lauthokpagi numit amuk July 4 da yeithokibani amaromda Ghanshyam Lahon yamna thajadana laikhidabana Dhemaji district ki miyamda nungaitaba amadi chingnaba amadi nungaitaba foundary hairi ningsing bayai 2004 gi August 15 da Dhemaji College Lampakta Alpha aina pokai hankiba bomna mioi taragani pan hatki atopa nimfurom amana asok apan nanghanki Meghalaya ki West Garo Hills ki Turada Japanese encephalitis Sandorokpa Thengnore Meghalaya ki Health and Family Welfare Minister A.L. Hekna chair logduna ngarang hiramasiga mari leinana khudaki mifam ama famduna oirakliba fibam adu kupna khanakre National Vector-borne Diseases Control Program ki State Nodal Officer bu khudakta Turada chatuna fibam adu kupna Shananaba Poktak Piki Amaromda ngasi Union Health Ministry gi Regional Director Dr. Mazumdar na Luchingba Kangbu amana Garo Hills ta satuna haktengnana yengsingani hairi panbayabadi Bihar da su Japanese encephalitis na maram oiraga angang chamaga tarahumdoi sikre hausiga muk sanabagi pau phangbigani District Youth Affairs and Sports Officer Bisnupur Sinduna Bisnupur Sports Complex ta Laiba Mini Stadium da Sathoriba District Level Subruto Mukherjee Football Tournament under 14 years boys and under 17 years boys and girls ki ngarang sanakiba under 14 boys final match ta TG High School na Pinhavati High School bu Panjin Anishinoda Maithiba Piduna champion oikre aduga under 17 gi oina TP High School na Wangu High School bu Panjin Mari Sinoda Maithiba Piduna tournament asigi mapu oiki ngasi phone ki ba pause singda kari kari maru ba pau yauri bage habadu myam punna mung mieng taminasi
lamjingba times sangai thelda cold storage sargani lomi singna horticulture department da khudong saba longnava register tobiyo Shyam Kumar Manipur lok ayukta gi ahanba chairperson wasak lokre minister IAS officer singi mathakta wakalakpa sing lokatkani VDF sing mathok toba lepkre CAB gi akiba marakta fammunaba manba lalong sathari handokpiyo Tombi political gi wathok asi media amadi miyam gi maral nate Sangai Express Oza Satret Yankai gi maraibak tambangam dana leire Ising tungsin dana thambaga mari lena bathabak singi case study sing ministry da thagadawri Lok Ayukta Tinanda Kumar bu chairperson oina wasak lokre Pongna firm School Fagat Hansi Mission School Humpu Khangalaga Lairik Ningtina Tambina va thorang tawri Lok Ayukta gi chairperson member sing Manipur gi governor na wasak lokre Sanamahi Lininga mari lena va customary law sing documentation togo summi Zainta Kumar Export Promotion Conference via seller meet Sathari Huye Lanpao Retired Justice Nandakumar Manipur Lok Ayukta gi ahanba chairperson oina wasak lokre Fast track court na sahi tara fadok pi kivamiyoy ama high court na bail pi kre Awang nongpoki lalobo sing taktok na va joint operation sathakiva leite Myanmar Army Lengak pasingi manungda crisis lakpadage mati fongjavani suggestion pibada yeknabagum khanbasum loy gaikhangam Naharol gi thokdang Minister Biswajana press onsin bagi mahuta BJP manungge crisis loisina ba honari highview gaikhangam Retired Justice Tinanda Kumar Manipur gi ahanba lok ayukta gi chairperson oina wasak lokre Kurai Kendra yauna Manipur gi Kendra humpuda cheng leptana piri cheng phangdaba thigataba khangan kre Sangai thelda local MLA ga tanaraga cold storage sargani Sana laiba masini aikoi gi Imphal City pung amakhak nongchubada lambi da ising sele labuktana laikhom thoktre Miyam gi numit amasung singilu singba singi numit Chief Minister Sinbagi Lan nakal anima khongfam semnaraga leiri Ishal Express Assembly seat humpumaki seng fair price shop ki khuthangda chang naina piri UC amadi record punamak ningthina thammi Karam Syam Rahul gi mapokumonda Congress na orphan home da tengmangkhre BJP manungi crisis Congress miyam na puthokpanate mati fonglokpadagi khangmani gaikhangam chingning khaibada tengnopol thong yaukhidore Turel ahanbi dam function tawhandrabadi thugairagani miyam Loislakpada maruiba paw amuka hanna phongbigani Tongan ba project paya paikhatnana ba donor ministry na lupa crore chamu 103 lakh ni fuhum doisu sanction tawre haina chief minister N Birena phongdokre Bharat Sarkar ki Department of Commerce ki Secretary Dr. Anup Wadawan na luchingba kangbu amana ICP more ki fibam yang sinkre lairam liba fibam ubada asaw ba pokre Amadi Moirang Lamkhai gi thong athuba matamda Samjindrabadi miyam gi khongjang lakadawi Hauzik ki oina di Manipuri paw matang sida loijare mi eng tabi puram uporum lana mukan na khurum jari